Anan sizdin iliminizde uşu küskü oktyavrdan başlap körgönde. Burun oşonu körülükte albette İslam dinine toluğu şeyinip ana namaz okup 5 vaktan keçikpeyin dep 3. üsta. Körse men ramkada şekem da. Oyma. Ana men oşondan boşondum. Çınında toluq ele boşondum. Hazır namaz okuvayım. Biroq men alamdan gelgenimdi. Nurdan jaralganımdı. Çınında birinçili uşu Tengribiz adamdı jaratkanda. Eki bölükten jaratkanın memurun ele okudum ele. Oşol ayıbay çındık eken da. Emneden jaralgan oşonu? Ananan can var. Can anan telo. Halbette can birinci enenin kursağında payda olup anan özüne layıktap deneni jaratkanın düşündüm de. Anan deni bul kiyimge okşoşulenerse keyin. Oymalar. Eskirgende al barıver kalat eken. Al mürzege varat eken. Anı kadırlap koyun koyat eken biz. Anan al barıver toprağa aylanat eken. Kança yıl oşayakta jatar. Anı biz bilbeybiz. Biroq barıver toprağa aylanarın. Bardık adam bilebiz. Biroq toprağın torqa olsun dep aytat ekenbiz. Anam tigi mürzöңde jarık bolup tursun deyt ekenbiz da. Açırıgen nersege jarıktın emne keregi var. Anı düşünbөгөндөн кийин biz oşonday dep anam keyin oşo mürzede beyiş bar dep oylogонбуз da. Учурунда. Anan al uçuru ötkenden keyin mına bizden kımbatlı vasıtan ağlaydın sözün kiyin uktuk da. Oşo kiyin ukkanımız menin yüreğime uşu kişinin ilimi kirip kaldı. Men oşunu terengdetip okuganga, terengdetip özleştirgenge hareket kılıp jürem. Anan ayılda da köp kişilerdi aytam. Sizler yalan çındık menen yaşagılaçı. Çındık menen yaşasaňar yüzüňer açık bolat eken. Anan baylıktın artынан kovalabagılaçı. Al sizlerge ne payda alып kelet? Azap tozoktu gana alып kelet. Uruş talaşty alып kelet. Dep aytam da. Anan uşul jerge bir kelip bir sabaka kaçıp keteyin degen oyun var ele. Bugün buyurgan eken sizdin betasыңızda uşu yerdegilerden eң aksakalı olup katışıp oturganıma razı olup atam. Sizge razı olup atam. Şunça eldi çoğultup alıp uşul kayıp ilimin үйrötüp atkanыңızga çeksiz razıçılık bildirem. Жашар отасызбы? Ya. Жашарганыңыз байкалып атабы? Ден соолугуңуз жакшырганынан ошондон бери. Ova. Men özüm kuraktуу kişilerge karaganda da salıştırmalı türde. Bölükçömün. Güç kuatım var. 80'den aşkan kişiler köpü tayak karmak özün naçar sesip yürüp atışat da. Men jaşlar men ele çurkap yürüp atam. Jaş bolup atam. Anan oşunda oylayım da men özümdü daima jaş sesip men jaşmın ali mende kuç kuat var dep Men 40'ka gelem dep jaşaňyz. 40'ka gelem. Men jaşarıp baraytam dep. Men 30'tamın dep. Oyma. Uşunday dep bardığımız yaşasa, bardığımız uşul çındık menen hazır kaytılgan
ilim menen yaşasak, hiçbir aramızda uruş da, talaş da, oğru da, Bölünүү da var. dölünü de yok eкен de. Көрдүңүз, динге киргенде бөлүнүү болуп атпайбы? Ооба. Бөлүнүү пайда болот. Бир үй бүлө ойлонсоң азыр мынтип атпайбы? Мамлекетти өнүктүрөсүң. Мамлекетти өнүктүрүш үчүн элдин аң сезимин өнүктүрсөң, мамлекет өзүнөн өзү өнүгөт. Эгер азыр эгер ошо элдин аң сезимин өнүктүрбөй эле ушул ойдон калтырып, бирөө байлыкка умтулса, бирөө бийликке умтулса, бирөө динге умтулса, мамлекет эмес, үй бүлө бирикпейт. Бирөө динди куттат, бирөө сулуулукту, бирөө сүйүүнү, бирөө байлыкты көрдүңүзбү? Ошондуктан ошо адамзат биригип кетет деп атпайбы? Накырында келип. Анан эң башкысы ошо агайга деле. Көрдүңүз, мына эл кутулуп атат да. Эскичиликтен кутулуп атат, оордон кутулуп атат да, бир баладан кутулуп атат да. Жакшы. Бүгүнкү сабагыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы. Ошол мына